umthumbu womusa liphethe uBishop elect babumtshana khona lapha eSoweto sikhona nje sitshaliwe nje cishe endaweni eziningi siyatholakala hlabathi sisebuwe mfowethu uNkulunkulu ahambe nani mufu umsebenzi sisokho nje nathi ngoba sibiziwe sokhipha nje imali masilela ozohamba washiwe
bonke amen bese ngokukhethekile ngibingelele umkhonyane kwaThabathi ninomama ngiyacabanga ukuthi sebekuyalile kakhulu kodwa iBhayibheli ivezile ukuthi umuntu ofumene umfazi ufumene into amen manje ngathi uNkulunkulu endleleni angakusiza ahambe nawe endleleni into engayisho nje iyodwa ukuthi wena nomama mangahlonipha nje umshado amen nihloniphe nje umshado wenu ukuze nabanye abantu bazokhona ukuthi bahloniphe umshado nathi njengoba sizile lana siapha silandele nje mfowethu ngoba siyabona ukuthi ubaba uthobekile nomama uthobekile futhi into enenzile nenza into enhle kakhulu abanye abantu abazokufika kuleli zinga kodwa uNkulunkulu usisile ukuthi ningene emshadweni ngathi uNkulunkulu emshadweni wenu ningahamba kahle kodwa nibeke uNkulunkulu phambili kunazo zonke izinto ngoba izinto endleleni zizovuka kodwa kubalekile ukuthi nibeke uNkulunkulu phambili inkosi ithela umusa amen ngiyabingelela